silethwe la ukhongolose siyi-ANC ukuzoveza ukuthi KZN ayijikile imile ngaphansi kobuholi obukhona ba-ANC. Sifuna wonke amalungu ombutho kakhongolose azazi ukuthi ngobani azovotelani ngeyi-8. Imessage nje iyi-1 kuphela ukuthi ngeyi-8 asihlanganeni sonke senze into eyi-1 sivotele ukhongolose. Isizathu sami nje singenza ukuthi ngivotela i-ANC ingoba nje izinto zenzeka kalula ngayo, sinama-toilet, sinezindlu zomxhaso, siyafunda mahhala, khona ama-learnership, khona no-NSFAS. Kungabi bikho umuntu ozoyekela ukuthi ayovota. Ivoti akusile lo muntu othize but ivoti elenhlangano.